соли дуюм аст ки душанбе мезбони фестивали тобистонаи худушанбе самефест мебошад ки доираи зиёди сокинони пойтахт ва меҳмонони хориҷиро ба ҳам меорад. дар фестивал барои сайрогашти оилавии шаҳрвандон тамоми шароит фароҳам оварда шуда буд. дар ин рӯзҳо тамоми сарошпазҳо ва кадбонаҳои чирадаст айтвунвони ғизои болаззат хӯрок ва дигар маҳсулоти миллиро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. барои бачаҳо тайтвунвони шаҳри афзонаҳо ҳар гуна барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ аз ҷумла бо иштирокии ҳунармандони театрҳои пойтахт намоишҳои мазҳакавӣ ва ҳазлу шӯхӣ пешниҳод гардида. баргузории барномаи фарҳангиву фароғатӣ бо иштирокии санъаткорони машҳури мамлакат ва чеҳраи асосии ин фестивал сарояндаи Шарқ Мансур Ҷафарӣ маҳсуб меёфт. Меня зовут Саид, я из Индии, приехал каникулы здесь провести. Ну, смотрю Душанбинский саммер-фестиваль. Ну, хорошее место, хорошие люди, хорошее настроение. Понравилось очень здесь. Здесь все прекрасно, эмоции не передать. Шикарные люди, прекрасное обращение с людьми. Я очень рада, что я пришла сегодня сюда. اما اقسام آداب و رسوم و سنن مردم تاجیکستان به همراه بازار و تبلیغات و گروه‌های موسیقی و فستیوال‌های خیلی زیبا که برگزار میشه اینجا و من خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم و از نزدیک این ماجرا رو و این برنامه رو میبینم و لذت میبرم. дар фестивали мазкур ҳамчунин парвоз дар кураҳои ҳавоӣ, бозиҳои рангоранг ва барномаҳои шавқовар барои хурдсолон, пешниҳоди беҳтарин шириниҳо барои дӯстдорони он, ташкили гӯшаи писандидаи ҷавонон, навъҳои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, нуқтаҳои фурӯши меваҳои шаҳрбори сарзамин, тамошои ҷаҳиши парашютчиён ва бурдҳои қиматнок пешниҳоди сокинони меҳмонони шаҳр гардонда шуд. шоҳҷоизаи мо ба ин ҷашнвораи бузурги тобистона рост омад, ки дар ин ҷо одамони зиёд ҷамъ омада хурсандӣ мекунанд ва ман аз ин бурди худ бисёр миннатдорам, бисёр хурсандам, ки дар ҳақиқат чиптаро харидорӣ намудам ба маблағи 20 сомони 2 чиптаро ва шоҳҷоиза насиби ман гашт, ки ин дар ҳақиқат дуруст аст, шаффоф аст ва ман ин пули худро гирифтам. миннатдорем ба раиси шаҳри Душанбе ва ҳукумати шаҳри Душанбе, ки чунин чорабиниҳоро баргузор мегардонад ва дар оянда низ нақша дорем, ки чунин фестивалҳоро дар чунин фестивалҳо дар чунин чорабиниҳо бештар иштирок намоем. Мы, знаете, в первый раз в Душанбе увидели в соцсетях об этом конкурсе, вообще об этом представлении, приехали. Вы знаете, мы очень приятно удивлены. Здесь много позитивных людей, прям видно, что молодежь радуется жизни, и вот как-то это в каком-то больше европейском формате. Мне кажется, для Душанбе это прям очень большую роль сыграет. Вот, и будет очень долго не говорить об этом конкурсе. И честно, даже не ожидал, что будет так здесь интересно. таъмин кунандаи фароғату истироҳати сокинон дар фестивали мазкур мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе маҳсуб ёфтад. дигар шарикон аз ҷумла Федератсияи футболи кишвар, муассисаи давлатии телевизиони варзиш барои тарғиби ҷашнвораи мазкур саҳми муносиби хешро гузоштанд. бо назардошти эълони солҳои 2019, солҳои 2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷанбаи зиёди сайёҳӣ низ дорад. зеро ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар ин чорабинӣ имрӯза бар зами сокинони шаҳри Душанбе ва мардуми Тоҷикистон инчунин шумори зиёди меҳмонон, сайёҳони хориҷӣ низ буданд. مردم اینجا خیلی خوبن، خیلی صمیمی‌ان، هنرهای ملیشون هم عالیه. خیلی راضی هستیم، خیلی خوب مهمون نوازای خوبی هستن، استقبال کردن از ما. از همه‌شون تشکر میکنم. بر اولین بار است که ما به شهر آمدیم، خیلی خوشحال هستم، خیلی هم جای خیلی خوبی است. چون اولین بار مثلا که من از افغانستان در شهر دوشنبه آمدم، به من خیلی جای خرسندی است و چون که در این تو فستیوال ها اشتراک کردیم، خیلی به من جای افتخار است، خیلی به من خوش گذشت میشه، خیلی خوب بود. تشکر بسیار زیاد.
مورد ذکر است که در فستیوال تابستانه دوشنبه با دعوت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نمایندگان از کمیته سیاحی جمهوری ازبکستان شرکت ورزیدند. آنها دایر به طرز استفاده و پرواز کلاه‌های هوایی مشغولات‌های آموزشی گذراندند و سپس سکنان پایتخت امکان پیدا نمودند تا در آن پرواز کنند. با اشتراکداران فستیوال برنامه فرهنگی فراغتی که با هنرنمایی صنعتکاران مشهور از جمله گروه شمس و آوازخوان امیدبخش شرق منصور جعفری دایر گردید خوش آمد. با اطلاع منبع فستیوال مذکور به مقصد معرفی نمودن شهر دوشنبه همچون سیمای سیاحی مملکت و فراهم آوردن امکانات جهت تامین فراغت و سیاحت سکنان و مهمانان پایتخت راه اندازی گردید.